Kinsay mangayo diha og gabon o halibuon. Ay daghan mga kaidol o akong gipang top ni sila mga kaidol kay nanurok diri sa kong baol mga kaidol o napadiha o napasbabaw. So tagbot kaayo mga kaidol o daghan kaayo. So kuning ilabay mga kaidol kung way mangayo ani. Oh. Mo ni halibuon mga kaidol tawag diri sa amua. Sa uban na ni kay gabon. Ya pa rin ilabog mga kaidol kay daghan kay diri sa kong baol manggod. Nagsagbot kaayo nya muawong man ni mga kaidol sa mais. Yung daw na ni mais. Pero ni ilabay daghan kaayo tambal ba ni. Dihara na mga kaidol butang stapok. So daghan kay diri mga kaidol sa kong baol manggod. Ay nangguna ko no. Diya pa mga kaidol o. Umot kaayo mga kaidol. Oh. Tambal ni siya mga kaidol, lami kay ni tambal. Daghan ni siya mga health benefit no makuha. Pinaagi ni ini nga tanom. Yan nara ko igbili mga kaidol dito nga side o. Kay dili ra man ni nako huruton mga kaidol og kuan god. Kuha kay magbilin ko ani kay tambal man ni siya. Herbal ni siya. Yan so muna mga kaidol ako ang gudurnahan diri ako na human ugona dako pa kaayo o muna nga diri nga ubos hinglo na diha sa ubos na bahin yan